umuhanuzi wa Ndimbati umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Wamuhanuriye iki harya? Ikibazo nuko atigeze uzanye ubundi buhanuzi kuri Ndimbati. Icyambere aravuga nabyaranye n'umugabo w'umusitari. None se reka nkubaze, kandi ntago urumva amafaranga buriya ni amafaranga yabonye muri cya gihe Ndimbati yafunzwe? Ntayabonye. Hagati ye n'umugabo ntago bahuza cyane, ko niko kuri. Ari uwihoreye nawe afunze mu mutwe, ari n'umukobwa nawe afunze mu mutwe. Umwe ashaka kuyobora undi. Mu bigaragara Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko Uwiteka abakomeje kugenda abarindira mu bice bitandukanye. Nitwa Patrick the Entertainer, Damoro niko yitwa, Agakiza TV show niho mu musanga. Urumva meze neza bwana Profete? Sha urebye turashima Imana. Profete riba ryaravuye he? Bondi n'abantu baba barariguhaye, nibo bararyihaye nkuko nihaye Apotre, bimeze bite? Undi Profete risobanura mu Cyongereza. Noneho mu Kinyarwanda ni umuhanuzi. Yego. Urumva ntabwo ari igitangaraza rero kwitwa Profete. Ariko hari n'abahanuzi ngo basigaye bahanura ibintu by'abandi cyangwa se ibintu bahawe. Ariko na kera byahozeho. Damuru nkaza nkakubita ubuhanuzi ukagenda ukabuvuga. Na kera byahozeho buriya akenshi ibyo bikorwa ku muntu ushaka kwiyamamaza cyangwa se ku muntu ushaka gutuburira abantu. Bati uriya ni umuhanuzi. Yego. Nkaza hano kuri social media hari n'uwo nigeze kubona yavuga ngo ni Profete. Yego. Ariko njyewe nkaba nzi ko anywa yinywera iki? Akana. Akabenshi kumusiga munagakubita. Kubera ko bagendera muri rya jambo rivuga ngo jyunywa gake. Ko bwinda yakunaniye. Bwinda yakunaniye bakaba ari byo bagenderaho. None hari n'uwambwiye ngo ubundi kunywa inzoga si icyaha. Niko no yajya mu. Ahubwo kunywa icyaha cyangwa se kunywa inzoga icyaha ngo ugasinda hanyuma ngo nibyo bikubera icyaha. None ngo iyo unyweye gake ngo ntago aba ari icyaha. Kandi biravuga ngo vino ni umukobanyi. Ushukwa nazo nta bwenge agira. Ari ibizongo. Urumva? Ntabwo dutukanye. Uyu muntu ariko navuga ko turi muri debile nye. Navuga ko turi mu kumutuka. So abantu benshi barazi. Abantu benshi barazi. Ariko barasa neza. Agashati keza cyane, ya saha y'amayikibanza, agakweto kawe kagasa neza cyane wituriye mu mapave. Ngewe muri iyi minsi hano kagakoto kameze neza cyane. Ngewe muri iyi minsi ndi mu mavuta yo kuvuga ngo ndashaka kubo hejuru. Ntago nshaka kubo hasi. Kubera iki? Navutse mbabaye. Urumva? Yego. Nkurira mu gahinda. Ntago nshobora kuzasazira mu mubabaro. Biragoye. Neda. Ariko watangiye kubicika. Ambaye isaha y'ikibanza. Ubu rero ahubwo nk'abakunzi b'Akarabo n'abakunzi b'Agakiza TV show bakagombye kuvuga ngo umwana w'Imana hari ibyo akeneye. Babwire nimero ariko bakanda akanyenyeri bimeze bite? Ikibazo nuko batagakanda. Nicyo kibazo dushaka kuzivuga ariko ntibakande. Nicyo kibazo rwose. Urumva? Mwese ugira ngo ziba ziziriho. Nta kintu babatanga rwose. None umva ukuntu Yesu yababwiye. Ejo bundi rwose Yesu abwira intumwa ze. Ejo bundi haravuga ati rero mw'abana banjye tikarame, simbatumye mwenyine ahubwo ndi kumwe nawe. Ariko kugeza igihe nzagarukira mbaye mbasigiye mwuka wera. Uyu mwuka wera niwe uzabakoresha ngewe ibyo nabashije kugira gute kubakoresha. Hanyuma tukiri kumwe ibyo byose ntabwo mwabikora. Kandi koko nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Urumva? Ndashaka uko tugusha kuri rya jambo rivuga ngo nari nshonje ntiwangaburira. Ari nambaye ubusa ntimwagera mu nyambika. Ndwaye nimunansura. Ngo twakubonye hehe nitwa. Noneho ngo abandi urumva ryabwiraga abigishwa bacira mu migani. None arangije agiye gusoza arababwira ngo none se bundi twakubonye nitwabikora. Aterega
ati buriya rero buryo bwo Patrick utamuhaga 5. aha buriya ni njyewe wari wimye. Yego. Ubwo utambitse Damuru kandi ubona ko uzi kureba umuntu akavuga ngo ubwo uba waje gusabiriza. Akavuga ngo ubwo rero ubwo waje gusabiriza. None abibonye ko yaje gusabiriza. Akoze iki? Ntunamuhamaga byibura mubwiye ati Damuru rwose nubwo ntacyo mfite ariko ihangane. Hari umuntu nigeze gukora ikiganiro igihe kimwe hanyuma arambwira uwo muntu cyari ikiganiro kivuga ngo sinigeze ndya umuceri w'umutanzaniya. Ndangije ndagenda ndavuga ati uyu muceri w'umutanzaniya ngewe niriri wa muceri urimo amabuye babasha gutoranya. Undi nawe abibonye tubwo waje kugira gute gusabiriza. Nari imvuze ibindimo. Umumama wanjye rwose witwa Pastor Mutesi abibonye avuga ngo Damuru reka mugurire umuceri ngo ubwo waje gusabiriza kuri social media. Ngewe mvuze ikindimo. Undi nawe araje aravuga ngo ubwo ngubwo nta kindi mwirirwa mukora n'ugusabiriza. Ese kubibonye wowe ukoze iki? Ukaza gutuka abantu. Kumbi wenda Imana ikubisemo ako kantu kugira ngo Imana ibashe kumugaburira. Kumbi mwebwe ntago muzi impamvu uyu muntu abivuze. Bibiliya iravuga ngo ntago tukiri abacu ngo twigenge. Nimba tuyobowe yego ukavuga ati sindarya umuceri w'umutanzaniya, undi yabibona akavuga ati uyu muntu utararya umuceri w'umutanzaniya reka nkumuye. Undi akawumuha. Harya ubwo ari wowe utukanye n'uwaguze umuceri akawutanga ubwo ufite umugisha ninde? Tujye tuvugisha ukuri. Ukoreye umugisha ninde? Umuntu wambitse, umuntu wambaye ubusa. Nuje akatukana ngo yambaye ati ubwo n'ubugambo uba waje kugusabiza kuri social media. Harya ubwo ngubwo ufite ukuri ubwo ninde? Ako se uko bataguhaye amya gute kubasabirije? None arabandi akajya ngo abangaba ngo babiriwe ngo babuze ibyo ngo bakora ngo nukwirirwa ngo bajya kuri social media ngo nibajye gushaka ibyo bakora imirimo y'amaboko. None se ubu ngubu umurimo sinkuriho. None si iki ntago ari isuka cyane kuba byonyine mfashe mikoro ngaho naza yifateze byonyine kugira ngo ubone n'ibyo uvuga. Ngira ngo kugera imbere ya kamera ukavuga iminota 20 wabona ibyo uvuga atari mwuka wera byonyine ukurimo. Uwo ngo bivuga yabi. Ubu none reka nze numba ukuri. Twagiye ariko banza dukubita ibyanditswe. Twaje gusanga ari abantu ngo mwitwa abaprofeta ariko ikiganiro kikarangira nta n'ijambo n'imwe ryo muri Bibiliya yazamo. Bibiliya umva ukuntu ivuze. Yego. Yeremiya ibice 3. Yeremiya 3. Aha, Yeremiya ibice 3 turasoma. Ni kwango tugiye gusoma imirongo 3. Yego. Ibice 3 guhera ku murongo wa 7 n'uwa 8 n'uwa 9. Iyo mirongo yonyine tugiye gusoma. Yego. Nuko maze gukora ibyo byose ndibwira nti azangarukira ariko ntiyagaruka. Yego. Kandi murumuna we w'umuriganya Yuda arabibona. Yego. Nuko maze gusenda Isiraheli wamusubira nyuma no kumuha urwandiko rumusenda muhoye ubusambanyi bwe. Yego. Murumuna we w'umuriganya Yuda ntiyatinya nawe aribunza ajya gusambana. Abarakore musigaye musambana bitabaho. None se udakora icyaha ninde? Buryo bwo udasambana ninde? None bose basambana. Nawe urasambana. Nge sinsambana kubera ko haracyari Bibiliya umva ukuntu Bibiliya ivuga. Bibiliya avuga ngo haracyari ibihumbi 7 bitari ibyapfukamira Bayali. Nawe birimo. None se ntarimo nago mvuga ijambo ry'Imana. Se wavuga mwami ijyawe nibo bazinjira. Kugira ngo se ariko na Bibiliya se umva ukuntu ivuga. Iravuga ngo muri mwe hari abinjiye baraseseye. Bazaza biyitira izina ryanjye ariko sinjye uzaba wabatumye. Gusambana muri iyi minsi ko byabaye ibindi. Hanyuma umuntu usambana abatarakira Yesu n'umwami n'umukiza. Nuko ngo Ndimbati Ibyo narakira Yesu. None se bundi ikintu ariko wanahanuriye Ndimbati ikintu kimwereka ko kikwereka ko Ndimbati yamwakiriye ni igiki? Umuhanuzi wa Ndimbati umeze neza. Ndaho ndashima Imana. Wamuhanuriye iki harya? Ikibazo nuko ategeze ariko ntacyo bira ntago tubiza. Uzanye ubundi buhanuzi kuri Ndimbati. Twaza ngo tubyirate. Nimba narahanuye kagiye gufungurwa agafungurwa nubwo hari n'abandi bavugiye bavuga ngo barahanuye ariko ndi mu bantu ba mbere
babihanuriye kuri kiranuka witwa Ezekiyeli, njya ku isezerano, nimba njya kuyitwa imemburura, yego cane 3 agiyeho. none uzanye ubuhe buhanuzi noneho kuri Ndimbati? Nabonye ngira ngo agiye gusubira Madrid, ibintu ko byakomeye. Fridaus mavuga ati Bibiliya wumvisha ukuntu Bibiliya ivuga. Bibiliya wumvisha ukuntu ivuga. Subiramo. Ntagiye musoma Bibiliya. Ndimbati se we ni we wenyine usambana? Subyibagirwa. Ndimbati ni we wenyine usambana? Oya. Bibiliya yavuze ngo wamusubira inyuma we witwa Isiraheli. Nari nizeye ko ari bungarukire, ntiyagaruka. Urumva? Yego. Iyi ni Imana yabwiraga aba Bisiraheli. Bibiliya iravuga ngo maze Imana iravuga iti tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Uranyuma neza? Bakumva. Hanyuma Imana irema uwihoreye Jean Bosco. Siko yitwa Ndimbati. Yego. Yema na Fridaus. Nawe arareba aravuga ngo ibi ngibi rero mutaripenda tuwiri kama akanamuponyoka. Abona Fridaus ayirisha muponyoka. Uranyumva neza? Kubera iki? We yarazi Imana yamuremye, yanamuhamagaye. Yego. Ariko ageze hirya aribagirwa. Uzanye ubuhe buhanuzi noneho? Undi Imana yaravuze ngo Abedomu izabakubita inkweto mu mutwe. Inkonje. Abedomu izabakubita inkweto mu mutwe. Inkonje mu mutwe. Rero bivuze iki? Ibya Ndimbati nubwo turi bubitindeho. Hanyuma 9 baretse turaza kubivuga nyuma. 9 bavuze ngo nuko ubusambanyi bwe bw'ubupfayongo butuma igihugu cyandura, asambana n'ibiti n'amabuye. Nyamara murumuna we w'umuriganya Yuda nawe abibonye atyo ntarakangarukira n'umutima we wose, keretse kuryarya. Niko Uwiteka avuga, Imana yemera kubabarira abihannye. Imana yemera kubabarira abageze gute? Abihannye. Yego. Siko bimeze? Siko bimeze. Hanyuma nimbazi neza ko yasambanyije umwana w'iki w'umukobwa. Icyambere, abantu bamenye ko uyu mwana w'umukobwa atari umwana nkuko abantu babitekereza. Urabona ari umwana? Umwana w'i Kigali. Urabona ari umwana? Umwana uvuga abana babiri. Umwana uvuga baretse wumvise. Umukobwa uvuga ngo ngewe nabyaranye n'umusitari, natamfasha Madrid. Urumva uwo ngo ari umuntu upfa kwiyoborera uko wishakiye. Umwana abyara abandi bana se? Uranyumva neza? Avuga ngo iki? Kubera iki? Atatuzuza inshingano asubirayo. Kubera iki? Imana yari yizeye ko uwihoreye Jean Bosco yego yagarukira iki? Imana irabibura. Noneho Bibiliya iravuga ngo ndetse na murumuna we w'indyarya. Uwo ninde? Ariko se wakitonze? Ndakumva. Nakubwiye ngo ntabwo ubusambanyi ntago ari bwo bugeze gute bwadutse gusa. Siyo bukiza. Ntago ariho bukiza. Abantu benshi na Mariya yafashwe asamba. Urumva abantu benshi iyo udasambanye n'amaso usambana no ku munwa n'ibitekerezo bikugendana. Turanda kumva cyane. None ubwo urumva ari uwihoreye Jean Bosco se usambana wenyine? Bibiliya yavuze ngo Isiraheli wamusubira nyuma we, ngo hoye ikintu cyitwa ubusambanyi bwawe. Iyo ubona abana b'abakobwa bambara mini bagapasura bakirerembuza bakayatereka, barangiza saa 10 cyangwa saa 12 bagatangira gufata amatelefone bavuga ati reka duhamagare ba ex. Yego? Yego. None iyo udacunze neza
bagukubitaho ikintu cyitwa inda bakavuga ati runaka azayirera. Uranyumva neza? Ubu abantu benshi bahuye n'ikibazo cy'ubusambanyi banganiye, si benshi? None se ugira ngo ni uwihoreye Jean Bosco wenyine? Ubu ngubu usibye ko Imana igitwikiriye abantu, iramutse twikuruye hari benshi bakitaba RIB. Uranyumva neza? Kubera iki? Buriya yaza kumenya inzira yo gusenga Imana, yego, akavuga ngo ngewe uwihoreye Jean Bosco ureka ngende njya kubonana n'uyu mwana w'umukobwa, uyu mudamu, ngende ngire gutya tuvugane, nitumara kuvugana ubundi mukubite ku ifaranga nzajya muha buri kwezi. Ntabwo yakagombye kugaruka mu itangazo. N'ubundi mwana impamvu yagarutse nuko baba ko Ndimbati ntacyo afasha abana. Ni nayo mpamvu nyine yamaze kubona ko ariho ashobora kurira nawe. Fridaus none icya mbere aravuga nabyaranye n'umugabo w'umusitari. None se reka nkubaze, kandi ntago basitari bakene, urumva amafaranga buriya ni amafaranga yabonye muri cya gihe Ndimbati yafunzwe? Ntayabonye. Reka nge yarayabonye, ndabizi yarayabonye, ndabizi yarayabonye. Siko bimeze? None ni iki gituma ubu noneho agarutse kuri social media avuga ngo Ndimbati nta kigira gute, nta kimfasha? Arashize. Uranyumva neza? Bivuze ngo iki? Bombe hagati ye n'umugabo, kuko sininjira mu bibazo byabo, hagati ye n'umugabo ntago bahuza cyane, ko niko kuri. Ari uwihoreye nawe afunze mu mutwe, ari n'umukobwa nawe afunze mu mutwe. Umwe ashaka kuyobora undi. Mu bigaragara umukobwa ashaka kuyobora Jean Bosco, kandi n'umugabo ufite urugo. Ntago byakunda. Uranyumva neza? Noneho undi nawe akavuga ngewe ndi umusitari, naho yaryangiza izina ryanjye, ndacyari umusitari, izina ryanjye rirakundwa. Bose bafunze mu mutwe. Undi nawe ati nanjye nzagukubitira mu igunira, nanjye ngusebya muri social media mbona amafaranga. Kandi ikindi cya kabiri, rega wibuke ko umukobwa adashobora kwifata ngo yijyane kuri social media. Hari abajyanama bashobora kumubwira ati nimba umugabo yanze gukora bino, hanyuma yoboka social media. Ariko se bose ko bafunze umutwe ubona ninde uzabihomberamo? Ari umukobwa ashobora kubihomberamo, ari n'uwihoreye ashobora kubihomberamo. Rero ku mukobwa yabihomberamo iki? Ariko ntabwo ari byo byari byo byanzanye. Ntari bitara tubivaho tugane n'ibindi. Urumva tubikomojeho, reka n'ubundi tubivireho rimwe. Umukobwa idari ikintu gishobora gutuma aseba. No kuvuga ngo uwe arashaka ko kuririra izina. Agaro kuririra barabyaranye. Buretse ariraho gute se bafitanye abana babiri b'Imana. Ariko se wakitonze. Ndimbati se ruga yobewe ko atabyaranye nawe, ahubwo hari icyo bapfa. Nagura mwana barona saba Ndimbatiza. Hari icyo nyine nakubwira ngo ntago arigera yihakana abana, ahubwo hari icyo bapfa. Icyo rero bapfa twe ntacyo tuzi, ahubwo twebwe tureba ibyo bavuga, natwe tugakurikiza ibyo bavuga. Ntituzi nimba umugore ari mukuri cyangwa ntituzi ko Ndimbati ari mukuri. Siko bimeze? Icyo rero dusabwa ni iki? Ni ugutegereza. Ariko twebwe nk'abantu turahita tumayininga twavuga ngo Fridaus yararengana, Ndimbati tukahita tumutera amabuye. Yego? Ubona ko Fridaus ari umwana? Mu myaka n'umwana. Mu myaka n'umwana. Ngewe rero uko nabonye Fridaus, ni umunyakigali mu ryogopiri wuzuye. Urumva? Ni inshuti ya Isiaka manager. Ubukosi mwenyewe. Ewana. Uriya mukobwa Fridaus naramubonye ndabagasha uyu mukobwa Ndimbati sha hagarara.
urwishigikiye aragira gute ararusoma. Inama nagira Ndimbati nasenge. Sugo niyo nama yihutirwa cyangwa nafasha abana. Ni ibintu bibiri. Warunciye mu ijambo. Inama ya mbere niyo gusenga. Inama ya kabiri no gufasha abana. Okay. Ibyo ngibyo bikoze Fridaus nawe. Inama ya mbere niyo kwirinda gukomeza kuvuga ngo social media zantunga. Ninza kuvuga kuri Ndimbati ngewe nzabaho. Ego. Kuvuga cyane Ndimbati yega iryo zina rishobora kukugaburira kubera ko rizwi. Ariko finaruma bikarangira bite? Ubusa abantu baje batwika kuri social media bari. Ntibyagiye birangira se. Ingero se zawo byarangiye. Shaje byihorera. Rero nimba reka nabonye ikintu kitajya kirangira. Murumva? Ikintu bita kuvuga Yesu ikijya kirangira. Nokuri. Ahubwo ikintu kituma umuntu arangira nuko aza akavuga ibinyoma. Umuntu uvuga ibinyoma arangira vuba. Sinze nimba usobanukiwe. Uyu muntu arangira vuba kubera iki? Bibiliya iravuga ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Bibiliya ikavuga ngo bana batoya muri ab'Imana kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Yego? Nimba ndi muri Kristo Yesu nawe akaba ari muri ngewe. Ngewe nzaza mvuga ibyo yantumye, ibyo yatantumye mbyihorere. Impamvu n'ibingibi bya Ndimbati tubivuze ubimbajijeho nk'umuntu wahanuriye Ndimbati kagiye gutaha. Nanjye mbisobanura nk'umuntu nk'umuhanuzi. Ariko mvuga ngo buriya adacunze neza yashiduka nanone yongeye kwitaba. Yari yitabye ahubwo yashiduka ubwo yasubiye mageragere. Urumva kubera iki? Mundi hari ibintu bita amatiku. Bundi ibi bintu n'indi ni by'amatiku. Ibintu ni iby'uruca abana. Ibintu ni iby'uruca abana. Kandi wihoreye ikiyagusetse yari umurokore. None se siyo mpamvu se nasomye iri jambo. Yasengeraga he? Muri ADPR. Reka? None yaragoye. Ariko shaje byihorera. ADPR nayigire bitendo. ADPR ibintu byose. Ejo bundi nasohoye ikiganiro kivuga ngo ADPR ni ADPR. Naje gusanga nsanga ibi byose ariho byitindikiye. Nanjye nicyo kintu kiganiro reka tuzagikora ku nshuro ya kabiri. Nayo kintu nagiye kwibaza ADPR. Reka iyo tukihorere. Twiko nari tuzakora kuri tapi ya kabiri. Ya ADPR. Ariko se ikintu kiri tugaruke kwa Fridaus. Amabare tukabyihorera. Tubivaho. Fridaus wamurenganya. None se reka nkubwire. Navuga ngo iki? Ntago namurenganya kubera ko urwishigishiye ararusoma. Rero urwishigishiye reka rusome nyine. Reka komeza hangane na Ndimbati. Ubwo ariko se nukomeza nyine icyo nekereza ni kimwe. Mundi se bakicaranye bakaganira. Ibi bintu tunanabivuga. Sinini byane. Yo tunabiveho wa muganiye. Cyo ko Fridaus nta muntu wamutera ibuye. Niba ufite abana babiri urera i Kigali umuntu akaba atabugufasha kandi wa mugani yitwa umusitari. Urumva Fridaus afite ishingiro. Ariko kibaza nawe amafaranga ya mbere yabonye ubundi yayamarishije iki? Ntabwo regazwe kuko nta konti yatanze ngo bajye bohereza. Kandi uriya mugore yabonye amafaranga menshi cyane. Ndi mu bantu bahanuriye Fridaus akarimantasiyo. Reka nza kumenya ko yogo yakabonye. None ubu karihe? Nyine nicyo kibazo. Niba arahombye ntago mbizi. Wahanuriye alimentation Fridaus. Umuryango. Ndi kuri cano. Iyo witwa Kamana ku rugendo. Ndimbati yaraye afunguye mu gitondo. Urugendo rwahise ruza kundeba mu rugo. Telefone yanuza Fridaus baramuhamagara. Ndamuhanuriye ati Imana igiye kuguha ahantu uzajya ukura 5 byo kugaburira iki abana. Uranyumva neza? Ndakoma. Nimba ari burebe iki kiganiro araza kugikurikirana araza kuhita bimenya abyibuka.
nimba rero yarahombye, urugero nimba yarahombye, Ndimbati nashaka uburyo yongeramo igishoro. Ibyo ngibyo birabaye. Ese nimba bamugani ari umusitari kujya reka tubyihorere. Atari ikintu cyitwa ubusambanyi twigarukiye kuri Bibiliya. Ni ikigeragezo kigejeje isaha hanyuma. Nose kuva kera ntabwo byahozeho. Bibiliya ntiyavuzemo Yuda. Yuda si yasambanyije umukazana wese. Icyo tukiveho. Dawidi si yasambanye gakeya. Salomo si byarangiye arongoye abagore 1,000. None se ubwo urumva ubusambanyi ari ubwa none? Ubwo rero si igitangaza. Ahubwo ikibazo ni uko ubusambanyi babuhaye intebe, babuhaye icyicaro mu mitima y'abantu. Navuze ngo iyo ubona abana b'abakobwa ugasanga aribo bantu basigaye basambana kurusha ibindi byose. Ariko icyo kintu sinyanyemera. Yewe ngo abana b'abakobwa nibo basambana kurusha ibindi bintu byose. Abana barisambanya. Ariko se kuri kunca mu ijambo. Komeza. Idore abana no kuvuga ngo bo basambana n'abandi bameze nkabo. Okay. None wose se usobanukiwe. Ariko ntitukavuge ngo abana b'abakobwa. Ariko burana nubwo ari n'abana. Hari n'abana basambana. Urumva? Rero nimba wavuze ngo kuki abakozi b'Imana basambana. Nanjye mise ngo usobanurira uburyo Bibiliya ibivugaho. Yego. Muri iki gihe impamvu ubona ubusambanyi bwinshi mu bakozi Imana bwadutse nuko ko Satani ari cyo kintu nawe yahise yohereza mu bantu. Kuko tuba dufite amakuru. Kuko Imana iba yatubwiye ati mbana banjye nimube maso musenge kuko dere Satani yohereje umwuka w'ubusambanyi mu bantu. Uyu mwaka byo twari tubifite amakuru. Rero ni nayo mpamvu ibyo muri kubona ubu ngubu ni ibyavuzwe, ni ibyahanuwe. Tuba twahanuye, tuba tubizi, ibiri kuba byose tuba tubizi. Ahubwo dere iki kintu kugira ngo ugicike rero ni iki? Icyambere ni ukubanza ukakira Yesu n'umwami n'umukiza. Warangiza ugasenga. Kuko iyo umaze gusenga Imana umenya amakuru yabyo. Ndaguha urugero. Ejo dusenga hari abantu bari bafite iyo ndwara y'ubusambanyi. Araza aravuga ati Damuru nta kindi kinzanye kukureba nje kukwaturira. Baratura bamaze kwatura abana b'abakobwa bagera muri 3. Rangije arambwira ati ngewe navutse mboni wacu ibyo bintu babikora basambana. Uwo mwuka natwe uradufata. Hari abantu basambana n'abadayimoni, hari n'abandi basambana biturutse ku izindi mbaraga. Uranyumva neza? Irere ibyo ngibyo ni iki? Uyu mwuka nawe uri umuntu ufite imbaraga, nawe usenyera, nuko ngo usenyera mu mizi n'igisekuru kiwabo. Rero umunyamwuka ni hahana hera. Nayo mpamvu abantu bavuga ngo twebwe turakorerwa deliverance. Bo bahera mu gisekuruza kiwabo bakica uwo mwuka, uwo mudayimoni. Urumva? Umudayimoni w'ubusambanyi uzi ko usenya urugo rukarindi rugasenyuka. Okay. Kandi none urebye ibintu biri hanze ahangaha, shaje byihorera mwana. Utarakebwe ku kintu cyitwa igitsina gore. Sha ndeka nkubwire iyi Kigali ntago wazisazira. Ni nayo mpamvu aba bantu nanone n'ikintu cyitwa imyambarire iriho muri iyi minsi ituma abakozi b'Imana benshi bagwa. Nose ni gute ushobora kujya mu rusengero wambaye akamini ukubwiriza azakubona ati? Ni gute ushobora kujya imbere y'ugiye kugira ngo bagukore deliverance wambaye umwenda ukugaragaza uko uteye? Icyo gihe harya ubwo urumva uwo muntu azakora inshingano z'ubushumba?
cyangwa ahubwo azahita akora ikintu bita vuga ngo reka twiyeranje n'ubundi. None so abantu batwarira mada muri za biro bangana iki? Kari ibintu tuvuga abantu bakadutera iki amabuye. None se abangaba babwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se abahanuzi, abashumba b'abapasiteri basambana bagasambanya abantu mu maroji bangana iki? Si benshi. Ariko dore ikintu kibabaje nuko batemera ko bakosa, ahubwo bakahita baza bakahita bafata bya bindi bibi byabo bakabisiga abana b'Imana kandi bavuga iki? Ukuri. Ibinyoma bya bakabihishira. Noneho twebwe tuza wenda tukavuga ukuri, bakahita batwita ko turi abanyabinyoma, bakizera cyaha cyabo. Njyewe nimba mbwirije ku cyaha, undi akaza akavuga ngo gusambana si icyaha, ngayitekereza uwo muntu. Nimba nje nkavuga ngo kunywa inzoga si icyaha, undi akavuga ngo kunywa inzoga ni si icyaha. Akazana amagambo wumva ukuntu Satani afite n'ubuyobe kandi afite n'imbaraga, akazana Bibiliya akahita yicurika akavuga ngo Bibiliya iravuga ngo handitswe ngo kubw'inda yakunaniye jya unywa gake harya mu nyereka. Murumva araho kunywa inzoga ari icyaha? Undi nawe akahita avuga atari kuzika ari byo koko, akaba arabayobeje. Noneho undi akahita avuga ngo, akahita azana Bibiliya akavuga ngo gusambana si icyaha, ati dore ukuntu atari icyaha. Dawidi ko yasambanye abagore benshi, mwigeze mubona Imana imuhana? Ati hoya. Ako kanya umwana w'umukobwa cyangwa se umeze nka ufite uwo mwuga ahita avuga atari kuzika ari byo koko, nanjye reka njye kugira gute? Njye kwisambanira. Uranyumva? Ko bundi Bibiliya cyangwa se ababigisha butumwa ari twebwe twica ibintu kandi tukabyica tugeze gute? Tubizi. None tukayobya abantu benshi. Tugana ku musozo. Ego. Muri uko kuyobya abantu benshi hakorwa iki? Icyambere. Bibiliya yumva ukuntu ivuga. Iravuga ngo bafite amatwi yo kumva ariko ntago bumva. Bafite n'amaso yo kureba ntago bareba. Bibiliya niko ivuga. Nimba uzi neza ko icyo cyaha cyanze kukuvaho, Bibiliya iravuga ngo haracyari 7,000 bitari byigira bipfukamira Bayali. Senga Imana. Ubu hari umwana w'umukobwa wo mu Ruhengeri yavuye mu Ruhengeri aza kundeba, arambwira ati Damu, nta kindi kimvanye iwacu, nje kukubwira ngo nimba uri umunyamasengesho koko sengera. Icyambere, njyewe mbatwa n'indwara yo kwikinisha, nabaswe n'indwara yo gusambana, nabaswe n'indwara yo gusambana n'abazimu nijoro. Urumva ibyo bintu ko ari bitatu ku mwana w'umukobwa. Arambwira ati nkubwiye abagabo nasambanye nabo sinababara. Icyambere, uranyumva? Njyewe nasambanye kuva kera, afite mu myaka 20 ariko guhera ku myaka 13 yarasambanaga. Urumva arambwira ati nasambanaga njyewe n'abapfumu, njyewe narasambanye nkasambana n'abashumba. Atariko njyewe mwuka w'Imana rwose pe, njyewe Imana yaransanze iransura ninjoro inyereka wowe, irambwira ati uyu nguyu niwe uzagira gute? Niwe uzagusengera. Yaje mu rugo banza no kugira ubwo ndavuga ati uyu nguyu dayimoni iranyicira hano tu. Ariko ndamusengera dayimoni iravuga ati uyu nguyu twamufasha ari umwana muto, ati baramuduhaye, baramutumurikiye. Hari abantu rero basambana biturutse ku myuka yo mu miryango yiwa hari karandi. Yego. Okay, reka dusoreze hano. Wakoze cyane kutuganiriza, wakoze cyane kudukurikirana. Ubwo bakomeze bagushyigikire kuri YouTube channel yawe. Kumubona ariko badakora subscribe kugira ngo iryo turo rigere nazamo, wenda nibatanarigwa ariko YouTube riguhe. Niba ukana akanyenyeri bikunaniye kanda subscribe urebe ibiganiro n'ubundi urabukamo kandi cyane rwose. Asante sana, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amen.